大家平安，了解歪读错概念man nama kajinana sulivat. Sakatu so kadam naman na urita sopina kaino cemas imazai tua sini pakalante Yohana turu imazai tua arwa sulatan imazai tua ita kayam pacu tapuru katu tiro kayam 启示录8章1到13节。拜 Serakan no ala ka iyo wa zwa shika masam pitu wa pinuhang a shin etseng toa vinchikan mano nakaangata no maranda I dari vavao a ki hanjikan pai patsunakan toa zwa na marinti li te ayau toa tsema sa mampitu wa sa sekolah ni dari vavao au pavayang te maju toa rapa toa pitu pai mangtu za zwa masidi langa uta asa sekolah I dari vavao ana dimaja setua kina sensen ta kinga a paporaucan sa karinte la talu te ayau toa papatavangan sa gau-gau toa riawa saroroma rauts a uri sipa gau-gau a pitoa kina sensen ta kinga papatavangan a ite ayau toa a iradan noa huangdi a paki saselan toa inuli noa marka sinja amapolat au azua tsvul noa zwa saroroma rauts katoa zua inuli noa marka sinja na mislang a levavao a kemasitoa dinadas na zwa sa sekaulan I dari vavao a semate ayau toa semas pai a zwa sa sekaulan I dari vavao mara petoa zwa a paporausan toa sarorum sa peluin toa sapu ya kasih toa papatavangan sa vuluana pasa katsawan mano semerarap anga zemai anga remadap anga remuni anga pai azwa na dimaja setua pitua rapa amam pitua sa sekolani dari vavao padiranga to parapa pai parapa azwa sangasangasan mano sivulu apasa kadunangan azwa sintaudan noa jamu dalau katoa sapui au lamai nanga I kadunangan tiru sakapang letu ita lamain nanga uta azwa maraka kasyu tiru sakapang letu ita lamai nanga uta kana semeranga liluas pai parapa azwa sika masan musala sa sekolani dari vavao mano sivulu pasa lava kazwa nakiparo malamalamanga kuda-kuda ragado au maradamu lava ka tiru sakapang letu ita au azwa balwalo ta nanamana mga lava matsaya tiru sakapang letu ita au makaparak uta azwa marka varkul tiru sakapang letu ita pai parapa azwa sika masan tiru sa sekolah itari vavao mano makerua kemasi karwarwana kuda-kuda ra videoan mujiji ka nakiparo si sapui-sapui sa kerua sematua marka pana tiru sakapang letu ita katoa marka sitsebut noa zalum aichua videoan pinaka temoy ngadan au adidil marka zalum tiru sakapang letu ita sa patsai turuvu caw-caw masa zalum ayatwa maadidil nga pai
Parapa azwa sika masan sepatya sa sekaulan itari babau. Mano malukuya adaw tiru saka pangaletu ita. Ilas tiru saka pangaletu ita. Katwa maraka vituana tiru saka pangaletu ita. Pai misirman tiamadu tiru saka pangaletu ita. Au azwa tiru saka pangaletu ita tua muadadaw nekano teran saka azemet namaya uta pai patsunaken sa keranda tua lingau noa mezem miperperep karvarvan ivivu pasi aca amaya tucu iyanga uri serapa ya ravaca ika cawan ayatwa uri parapanga azwa maliana mantiru sa sekaulani dari vavau aya aicu kainoa cemas sakatu cua kajamnaman asini putarvan tanujen 让耶稣来调和我的祷告，让耶稣来调和我的祷告。这个金香炉的祈祷出现在第7印被打开和第8位天使把糖火倒在地上之间，随后就有各种灾难。这祈祷有如音乐会的中场休息，是上帝的恩典。对伤害我们的人，我们难免怨恨，想报复。但启示录灾难后的金香炉提醒我们如何祷告，就是愿意被上帝改变。你的祷告在受苦后会有所不同吗？你能接受伤害你的人，也需上帝的恩典吗？上帝怜悯人，也审判人，他的心意是希望人人得救。我们是上帝的儿女，需要他所赐的香，使我们得深渊，必能饶恕人。Sinaya tutso kanyaman asini palalaya pasemarau apakalan to mana varung no atseman varung no atsemas lana makena masa mapasa ilinga mapola tamar kakola kimaze katsawan sinaya tanutin latinana kemelang to mana sini pazaka tutso kanyaman 他的心意是人人得救。Sinaya tanutin sakala tinana kemelang Sakatu soka jaman aruja kinemen asini pakinemen 什么样的祈祷会蒙上帝的喜悦？祈祷不是要改变上帝，而是改变自己。感谢上帝耐心等待我们。Mavan charuja kinemen tu soja kene adavan。祷告、祈祷不是要改变上帝，而是改变自己。Sinaya tanutin saka latinana kemelang kinemenem toi suaca kinasinjan tayau ai suaca inuri nga akina selain tua varung no ceman 是否蒙上帝的喜悦 ai suaca inuri 所以 inuri nutin 我们不要改变上帝，我们不是要来改变上帝，而是要改变自己。Sika malimali cemas namakayana ki adil 耐心的等待我们所以latinana kemelang to mana varung to mana kinman no cemas saya kana pasamarau saka kainuli。亲爱的上帝，谢谢你在灾难审判中暂时停歇，求你让我抓住机会悔改归向你，奉主耶稣的名祈祷，阿们。Malimali tu soka jaman-jaman nama kaitinana misilaselang makaitina misilaselang sumupu patsun to kai no cemas latinana takamelang to varung to kinman no cemas latinana takamelang tamaralwai tadi to ta cemas kana pasamarau latinana suliva tu suata kenyadavan ayakana pasamarau taja 平安